Akala ko sa September mahiring diya kaya hindi pa pwede si Judge Convocar until such time that he has finished his training at Tagaytay for the judicial functions. So, I'll still be here, and I'll be here all the time. I'm a Santa Barbaranhon, a genuine Santa Barbaranhon. Thank you very much for all the cooperation to the Chief of Police, to the Philippine National Police, to the Department, and most of all to the Honorable Municipal Mayor and the members of the Sangguniang Bayan of Santa Barbara. Thank you very much. God bless us all. May mga iba mga branches nga pwede ako mag-apply, papilian kami kundiin. Pero na magaan, tanakan ng Santa Barbara. Di kay giya si Mayor Dines, classmate kami sa West, classmate man kasawa ko sa medicine, kumpare pa kami. Pero ginapasarig ko nga may independence ang executive kag judiciary kita. So, we respect each other, no? Kag kilala man kami sa personal, abi. Kag isa pa ka rason, si Judge Bing Tersol. Kay kapriyo kami sentralyan, dengan kami kapasar sa bar, kag manan ko kasunod ako sa competent kag intelligent nga judge. So, ginpili ko gidamuran. Kagusto ko man mangin daway gawa ti relasyon sa mga tao, maya dagiti ganiway ako tigyala ko Santa Barbara para manami ang atin nga ano. So thank you kag thank you man sa mga estudyante ko nga dumdumanda ako iya sa West kag sa CPO. Salamat kit. Let us give a warm applause to Judge Bing Tersol. Thank you, Judge, and of course to our incoming Judge Convocar. Thank you very much, everybody, and have a happy week ahead of us. Thank you.